Peka marakala kaso ning teenage pregnancy ing Central Luzon, karempong kay nakang ating edad 15 pababa. Base king 2022 Civil Registry and Vital Statistics data, miras ng 409, reng mi panganak kareng indang ating edad 10 hanggang 14. Katumbas niya po ning bilang ngayon ing 33.66% dareng ating kapareha sa kaso king mabilog a bangsa. Tinas na ning Commission on Population and Development o CPD ing alarma king Central Luzon, pauli na ning akalabdang datos. Agpang kang CPD Regional Director Lourdes Nacionales, makaalarma ya ing may banggita datos uling dapat lang at eskwela at manigaral ding edad 10 hanggang 14 anak kababayi. Samantala, kene mang Bulacan ing pekamata sa bilang dareng teenage pregnancy king Central Luzon king pong bilang 4,613. Tutuki ing Pampanga amiki 4,199 teenage pregnancy cases. Ang pong Nueva Ecija ating 3,495 cases. Sumangin na nini migbabalaya po ing nasyonales kareng health risk. Akatukinan ng teenage pregnancy, paulining ela pa kanong makasadya ring katawan dareng makanining edad king pamamuktot.